Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dele. Danai kruke zeng kaiken tak mage United States of America Wisconsin kachebam ge Christmas parade wangrabe Christmas ngi anui Christian mena Jisu Krista kadai rege lungke gabe tingna mi pui penui su ize penui su gitu ze fui ge satrikne gari na gibi ze mina hamnge chai di le zai mina hanga dai si ka zamzala le je kachele. Union Home Minister Sri Amit Shah ne zinai kruke zing kai kana mama ke Rani Gaidinliu anui travel magu freedom fighter da kaham kidu anui zeleng rong kade hangji ne reite zeng gi zab me puidu ning toga bedam to ze museum telechur hang tu foundation stone city convention center in Fal Manipur ge video conferencing ne lepet kai dele. Aipo Museum ze lungko kulo Tosiam subdivision Tamanglong district Manipur Rani Gaidinliu du lungke ga babam ga telegu de leizai Aipo project museum ka telebe ge Ministry of Travel Affairs na kachakrang kang kro kroming ye pegu leize sale Travel Affairs Ministry na Aipo telegu raben tu la pe mage saze aize azadi ka amrit mahosa hachai ka ket anuigu Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ne kruke ze kroming ye mage zan zatia goraf dibas ke let ka begu pakangene tegu leize sale Aipo Rani Gaidinliu Museum telechura ben tu lepet pege Union Home Minister Sri Amit Shah ne saze Rani Gaidinliu ze kreke ze ka stroke tingkum sanket high school kroming ye longko klo Tosham subdivision kanga bambe Tamanglong district ne longke ko dele zai Rani Gaidinliu ze patingkum kreko chumga Aipo zadunangdu kaham kinang kak se tetu serka lo bachange anui zeleng rongo movement kaham kidu rengi ze bam puidele zai Rani Gaidinliu du kaham kina tingkum kroma dai hange kabang kiya ka gaide le zai tingkum changket high school daisna India ma kadengulu bachangene Rani Gaidinliu dum ferai de le je sale Zinai kruke zeng kai kana hama ma ge India mugu President Sri Ramnath Kovind ne group captain Avinanda Barthaman hang Bir Chakra to pe gaide le Anui hai menana chido bule da kum tingkum changna za cruise ge aerial combat ningim kuhum pegene rengi zabam baklim bungene Pakistan na pugu klim bung kam chani za Pakistan kadege sekyu guys ze langchum Pakistan gu kabang ki ge bungai pedele India magu President Sri Ramnath Kovind sa za Abhinanda Barthaman za kuza pachungi ra pe sogene madu hingmak sabam pedele zai spy to za pugu didi temi ze te pedele za sale किया ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन Union Health Minister Sri Mansukh Madavia na zinai kruke zeng kai kana mama ge COVID-19 re kamcham be state Manipur Meghalaya Nagaland nai Pondicherry du kyam je COVID-19 re kam ki ra ren gai je campaign tent mi je te che COVID-19 re kap do wi melen du kapra telo je kyam gai dele za Union Health Minister Dr Mansukh Madavia na rangai je aipo COVID-19 re tu anui gdei gine tengo ra zai gira be je COVID-19 re kaperune dele je sale Zai Health Minister Dr Mansukh Madavia na NGO zai rase kacham gu pe te me zai kasa karamidu kyam gai ze rehu kap me zaba medu kacheuga rahang kyam gai dele Hockey Man Junior World Cup tingkum chang na jang kai ke che Odisha Bhubaneswar gen thagulei za aipo tournament je kruke jing kai ma dain chumai gen tha chu je duike je minge tingkum chang na jang kai ke changben thagudele zai aipo tournament Hockey Man Junior World Cup tingkum chang na jang kai ke team crossrock menen thalit pe bamgulei je sale Sam pe chi ga be ralang be to je parent district lung bam le na hange sam ki be pe gai dele mi pui mi za mi pe mi ha categories kana tingmui ge volleyball thalit pe tournament le pet ku dele Eyes Arms Hammer Club na le pet ku le zai panui gu moto sam pui je to promote the spirit of volleyball thobugit je anui hai mena ne chi je volleyball kan thoba tein to chu je bam ra ka chebe sam pui kangnen thagule Zai aipo tournament thora betting na mi pui gru ke jing kai mi ngeu gena jing kai sna tingkum chang na jang kai ket ken thagule zai thora babam za local grong biz loke gu rong ren thagule aipo volleyball open tournament ga chogu me club jai team thagane me registration let chu de lad le jai registration na lang be mai gru ke jing kai ku chum tingkum chang na jang kai ket jai registration gu chang kang je mi pe mi gu categories ke chang ket ha mi ngeu jai mi pu mi gu categories ke chang ket
Ipo volleyball open tournament ge pelam bedu chiga ne ma Ipo contact numbers 8131927030 zai 7085194580 ge contact tu double zai agu link description ge do panu gu contact numbers ka ga zalale zai Ipo volley open tournament hatu main categories mi pe vigu categories tu chilang ba tu rangkang changkai zai pa kana ba ge tu chi ba tu rangkang changkro zai mi pe mi gu semi finalist mahang rangkang chang na pe gulei zai women categories mi pui mi gu categories ke tu chilang ba gu tu rangkang changkro zai pa kana ba ge tu chilang ba gu tu rangkang chang menge zai mi pui mi gu women categories ku semi finalist mahang rangkang chang ke cha ham nge pe gulei zai nalang betul za Ipo volley open tournament ge categories kana gan thochilang ba best player best spiker best setter hang to bam gulei je salei ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys ang kingani mele indu to dele